Voin hi September ni somni pahni ani a in Java in chibaile ve kule. Social media adar chui chiang. Tun naya social media a bufai chalo sem chung chang dar chu muanna veng kudama supply inspector pahni in an chui chianga. An chui na report supply director nena an thelu to. September ni sompa kwa sang ni somni palia bufai chalo nia ngai sem chung chang social media arun lar chiam maya. Hemi chung changa hian thei to pa malak le chui chian na nei ngal ani a. Hetiang hi thil then dan chu ani e. He video run lar ta chiam hi Republic Tree retailer kudam ninge asiat ani a. Retailer hi thu zo fiangal ani a. Bufai hi abundon lai hian video a lo cover tu anom nge ya. Engwanga cover nge ani a. Tunge khalatu ti kanzo in mumal takin min chang theilau. Bufai bek dang chalo ni ngai a omlo thule. Hemi bek che hi adang nen a in anglo ni in an soibok. Go down lamin bufai chalo a omani chuan engwanga bufai hi run thleng le lawa sem tamai nge ani thu po kanzota retailer chuan sem tlak lo khopa chia ani lo thule adang te ayatle ma adang lam video mai ani wanga go down na run thleng le lawa sem tlang hal tamai ani thu asoi bokani retailer te hian bufai chalo dong pal an omani chuan engtiklai po a go down na thleng le thei ani thu hi voitam tak kan cha thin bok. He report hi ilo siya tatan le achul anga ma ilo lak theinan kan ron the lut ani e. Champaya buk na endik ani. Nimin September ni somni pakhat sang ni somni pali khan champai ko puiber chunga chume zona mun puiber champai bazar pui ra siveng veng khanga sale thlai zuwa te buk na le te na sang sang mante endik ani. Bukna endigna hian champai DCSO CC Sakholiana Havin Legal Metrology Department Sub Headquarters YMA MHEPN champai consumer how to te anthok chuak bukna diklo mangtu ten hena changin non standard spring balance pakwale beam scale kg ni pakhat anman champai DCSO chuan bukna dikle diklo hi akha to ka enfia ani fo tur thule customer ten anchan vodik tak anchan theinan malak zel atum thu asoi DCSO chuan customer ten anchan vodik tak anchan theinan lung oilo na neite chuan District Consumer Dispute Redressal Commission mangchangkai turin angenani Delia building chimah mi pali innun na anchan Nilai ni jinglam khan Delia bapa nagara building pakhat achima inchimwang hian mujeple mukim te unaw chuan nunna anchana an unaw pa muhim ero chu anule patinen himin rampura enkolme kanni a he building chim hi chonga asang ani a thu chwa nunung bera tarlan ani dan chuan mi pali innunna chan to in mi som pali chuangin hliaman torpha heng nun na chan te hi chungkwa ami pahni le chungko danga mi te ni in Uttar Pradesh Rampur mi vek an nilhoma an chung te liam tor po hi nalhom le in Rampur lama en kolna pek vek an ni building lo atu te zinga liam tor pakhat chuan engma inrin man na kan nei lo kan lamut tuilai vek an nilhoma kan tan chet ngai na om lawani theise kan zawai him chu kan du dan ani ati he building hi building hui to lam ni in siam thatura wa man mek ni in chen khat chuan an soya khosak har sa jok ten chen nana an man ani awangin hetiang chiat na athlen thut hi an lo ring ril ru to ni asoi ani bok Russia le Ukraine buaina a volunteer sing sari chuang boral Russia le Ukraine buaina a volunteer sing sari chuang boral tun nai ti chwa thara Russia le Ukraine buaina awanga volunteer nun na chan sing sari an chuang to ti tarlan ani a heng mi te zinga hian Russia le Ukraine mi le sa an tambera kumsang ni somni pahni achanga buaina in zwalam apan nu khan civil mi te zinga tom nga ya midang puitu chanim tak anpunga heng mi te hian in dawmuala po midang te chan puin mun hima te an shwaya ele in le dam doi manga in enkol na sang sang an ngai to sak boka mase in dawna hmuna an ni miawa wangin antan invention ani big lava nunna tuar tam tak anum phata ani Ukraine lam chuan heng volunteer te hi athei ang anga chinchha zelin Russia pela anrama lut te po an sha thei chin chu an tuam zela an chan chin le thalak mangte a sha rengna an siam zel thu an soi Russia lam po in hetiang thu chwa hi an sha dwalin an sipai thizat an chinchha thei chin chu singsari an kai ve to thu an soi boka chinchha thei ri lo tam tak anom thu an soi volunteer nun na chan an om thu ero an soi lang tel lo thung US President election neitura Kamal asang shet
US presidential election atan party le presidential candidate ten campaign an beingor chawle to a Polak nunung bera chuan Donald Trump ayin Vice President nilai Kamala Harrisin 6.6 velin ma ashwaya intelligent pakhat chuan he pol hi buat sayin misang sang ngaidan an lamasa a nimin pia khan he pol an lak hi puangin Harris hian 51.2% support to nain Trump an 44.6% support to anei veboka independent candidate Robert F Kennedy Jr. chuan 2.4% support to nain anwai lama hian 1% mudang anom vebokani party lian Democratic le Republican candidate te hi thom nei lian an ni ve awangin tute emo candidate zok hi US president har an ni ngei arin oma hetia Kamala aron san zok na chan hi pol ba sai tu de zinga pakhat chuan milar wal zinga support tu anga awang ani theya an sha thu asoya tin an soile dan chuan term khatchia lamang Joe Biden an president ni na achu to don lo wangin term ni mang tlinga an na tho zo lo tam tak thok zo turin vice president nilai Kamala hi du tu an la nual ni ina soiboka US election tour boruak hi angai nomin in beina ana chauchan telani Middle East a US indo tho theina le longte in ral ring Israel le Lebanon Hezbollah Hezbollah te in beina nasa chawa wangin Middle East a buain lian zok a chua hlauthona alian hlia US po in buaina nasa zok a chua a che chuak thei mai turin indo tho theina le longlian le sipaite po a in ral rin tir to ani US hian Middle East pum tuam turin US Central Command sipai sing thum sang level ada china ma se Israel Hamas indo achwa nuwa sipai hi sing level ati punni in longle indo tho theina po thon lu tel anni bokani USS Abraham Lincoln le destroyer pathum chu Gulf of Oman da anni a US Navy destroyer pani chu Red Sea da anni boka USS Georgia guide missile submarine po thamasa khan Red Sea da ni in US Central Command kuta ala oma mase official te chuan a om na lai tak ero an soilang du lau Mediterranean Sea khochak lama hian US indo longlian paruk an omeka hengzinga hian USS Wasp amphibious assault ship po atela FA-18 fighter jet paruk chu Middle East a hian thonlu an niboka mase hei po hi a omna tak an soichiang du lavani Air Force One thamasa khan advanced F-22 fighter jet a thonlu bel bokani Pager le walkie-talkie puak chungchanga Lebanonin UNSC a lekha athon Pager le walkie-talkie puak chungchanga Lebanonin UNSC a lekha athona Lebanon rama tunkar thole ni le nilai niya Pager le walkie-talkie puak chungchanga UNA Lebanon mission chuan United Nations Security Council a lekha thonin heng device te hi Lebanon rama thonlu anni ma in achunga puak theithil hi phumruk vek anni a ati a UNSC hi nimin pia khan Lebanona device puak chungchanga emergency meeting aneyani Lebanon Helpol Hezbollah ten in biak po na atana an manber Pager le walkie-talkie te chu an puak vaka mi somthum pasari in an thi pha ba ka mi sang telin hliaman tuar pha bok Lebanon chuan he thil hi Israel ti ni na puwa Israel lam chuan an ti ani le ni lo thu engma an soilang lo thung Mase Lebanon security lam chuan Israel spy agency Mossad te ti ngei ni in an puwa electronics message mangin an ti puak ni in an tarlang Hezbollah shwai tu Hassan Nasrallah an Paul in biak pona man ruwa be ani awangin Israel chu an changlet ngei don ti asoya Israel chuan a inrin le be se lo na lama be let atok don ani ati Iran thop Hezbollah Paul hian an advice be ani nu hian Israel marlama sipaite chu chumsom pasari velan kap ni in an soi Lebanon Wealth Ministry chuan device puak wanga hliam tuar zinga mi sangkhat zathum te din munchu a thalo hle ni in atalanga hei wang hian thizat po hi an lapun bel chau arin om Israel in Lebanon a be puya thak chan Israel in anram marlama changa be tu Lebanon a Hezbollah tilaka indo bithar an chandon ti apwan nuwa Israel indo thothe na mangin ninga ni khan Lebanon chimlam te na sataka be are Israel Defense Force One Lebanon chimlama Hezbollah Pol rocket launcher le an pol mun zachuang an kap ti soin hengzinga hian ral thuam an da khom mun te po atela Hezbollah rocket launcher an ka chhia sakte chu Israel ka da tura an ti te ani ti an soibok
Lebanon chimah IDF ten beipui an thlak hi dar kar hni chuang atlinga nimin pia jing khan Israel chuan Golan Heights le Israel marlam biala chengte pon chhuwa a khapna chu a hlipa IDF chuan beipui thil om dan an la thli thlai zui zel don ti suhin tunkar top chung chu silai ri le thil puak ri an la shefo mai thei ni in mipui te po an shil lok bokani Manipur Imphal Isa puak thei thil thuruk muchuak Imphal Isa puak thei thil thuruk muchuak Indian Army le Manipur Police te changkop chuan Imphal East District a Tlangram Bongjang le Ithama puak thei thil improvised explosive device thuruk tamtham tak an muchuaka an sut ngalani Hengral thuam hanga pui khoina le wantlang ta na chhiat na sa thak thleng thei tur chu an dangani Thuan don bo zuin Indian Army le Manipur Police chuan ral thuam dapna hi athoka uifing te po an mangchang kai bok IED pasari muchuakin an ri zong hi kezi somni pariat point panga velan tlinga hengte hi Army Engineer Unita mithiam te chuan an sut ngalani heng IED muchua te hian chhiat na na satak a thlen theya mishing nun na le wan tlang thil tam tak ati chhiat ma in an muchuak manani tute thuruk nge ti le engbe na tura man tum nge ti po an chui zui mek bok NRF min darkar som pariat o nor huai hot National Revolutionary Front Manipur chuan nizan masazan lai chang khan India rama Manipur chunlu ani du lo na lantirin Manipur state pumpuya darkar som pariat o tur nor an huai hot NRFM Information and Publicity Secretary Sana Jawba meite chuan nor huai hot ani thu hi puangin emergency service ero ahwam lo thu asoya meite chuan kumsang khazakwa somli pakwa September ni somni pakhat khan heti laya Manipur lal Maharaja Bonchandra chuan Indian Union Manipur chunlu tur inremna aziaka heminu sang khazakwa somli pakwa October ni sompanga khan India rama Manipur chunlu anita ani ati Mase India Sarkar chuan an state har sana shang thlenin state mipuite dikna chanvo te po anja saklawa state mipuite kara in chendar na tur policy te akal puite zokani ti ina soi NRFM hi United Revolutionary Front ti Asia Chin ani a kumsang ni som pakhat September ni som pakhat changkhan NRFM ti ani Sunday a Sarkar munma phallo chungchang hi Mizorama 7-day Adventist mile satin Sunday ya Sarkar in Coalfield le hol shang man phalsak anni lo thin chungchanga tunhai khan RTI mangin achan le awang anzota RTI changa chana chuan Sunday chu Sarkar holiday ani wanga heng Sarkar field le hol te hi man lo ni anga chan ani Mizorama Sunday ser tu kaushan antam bera sabat ser tu pohimi engmuzat an oma heng sabat ser tu kan state mitlem zok laniri te hian ngai poimo an hlolavin khwale veng chen khata chuan nek chepin an omni in alanga inrin ni sabat ser tu te tan chuan he hi sha thiam har takani ome khwale veng chen khat Sunday dor le thingpui dor hon rem ti lona te po a om chin nge ni kha India ram chu secular state kan ni a mitirin sa khwa an du an zui theya sa kho thela in ti lui ngot thiang ani lo Christian te po kaushan shanga kan om theya kan kaushan alawin an lo ta ka chuan kan ni ser bik po alawin ang lawa chen khat chuan Sunday chu pathian biak na niya mangin kan sera chen khatin inrin ni sabat chu pathian biak ni atan kan ser shangli a atu te ma in khap ture mo in zalo sak tur kan om lawani Sarkar phei chuan heng kaushan shang te hi ang khatin a en china a en tur po ani sabat ni serbik ten Sunday ya Sarkar in kol hold le field te an man hi arim lo na tur po omlawa Sarkar in kol lo veng chung hol le field te po an man hi arim ngei turani ome MSU President in Home Minister le kha athon MSU President Samuel Zoram Thanpuya chuan Home Minister hena nimin pia September ni somni khan le kha thorin aizol SP laka action langei turin angen MSU President hian Home Minister hena ale khathona hian September ni som pakwa sangni somni pali ni ngani khan MSU chuan company pakhat hena sponsorship dealin an company office an shat lawa wangin an pisa bul hnaya mi chu kawin an manager hena pek tur le khale PDF nen letter head mangin an pe ti tar langin ani chuan an manager abyak nu in kan pisa a meeting zo vele local tum angin ain soya heminu hian an manager le president po in bia in
tlai dar nga a pisa alo thlen tur thu asoya heti lai hian police personnel thanem takle SP chu soilok omlovin MSU pisa anron lut thut mai ni ati Aizol SP che dan hi MSU General Headquarters chuan mak ati in om lo ati hle ti tarlangin MSU President chuan MSU in sponsorship adil na kai hnoya hian complain a omle omlo shiat kan du hle a Aizol SP haume wa pisa lu chhuwa kan ni chan hi min chui sak turin kan nge na che tin nizan masa September ni sompakwa Dariat Borvel Khan MSU shwai tu chen khat chuan thil omzia Aizol SP hi Aizol police station a anwazot fia SP chuan wrong information don ani wanga khatiang thil thleng ani thu alo suya ti in hetiang thil thleng hi pol za lo na le ti borban na an ngai ti atarlang MSU President chuan social media shanga sponsorship an deal na lekha po poster ani ti tarlangin moilo takin pol pu ming chat ani boka hetianga sponsorship kan deal na chungchanga thil omzia engma fin fia masalawa zirlai pol kan pisa a meu min lu chila mual pho takamin siam tu Aizol SP chunga hian action langai turin kan nge na che tin thubel chan do lo social media manga vorder tu te minzon chwa saka an phu tok shimna an mu theina tura direction min siam sak kan nge na che kan ngen na hi min ti hlotlin sak thei chuan kan lom hle ang ati Myanmar ra pol paliten inrim na thuthung ziak Zo Reunification Organization huai hota inkom khom na a Chin National Front Interim Chin National Consultative Council Chin Brotherhood le Chinland Government chuan nimin September ni somni pakhat inrin ni khan uluk taka an soi ho nuwa annoya tarlan te hi thinlung takin an poma an zom tlang don ti an puang pakhat na Keni zofa Chin Kuki Mizo hi thatu thumun chongkhat mang nun phung serle sang in khoipol base na thumun vuana damle tlang khata thile ruam khata ti thin unaw kan ni panina kanram le namta na ma kan lak na konga kan thanem ngai luat wanga unaw kanin muthiam lo hi apui kan ti a tu nuwa thleng to lo se kan du pathumna tu nuwa buaina le har satna alo omani po in tharum le ral thuam chelek zonga malak lo ni se pol pali shwai tu te cheu ba ka hian zoro president le general secretary te chuan an ming an zia nanani Manipur buaina Michen khat chuan Mizoram chung ni lo kan chen om chung chang zia dai hi kan shi thiam lo mai theya ma se kan kom chaka thil theng hian Mizoram chunga chengte min ngong na tak zet ti hi kan shevekin arin oma kan chen om Manipura chile sa khurung kai nia ngai tel thei buaina na men lo khi ngai tha mai chi ani lawa kan zo fa unaw te tor na pialama Mizoram hi an tharum thona khian aron ti boy phalawang ti soi ahar sa ta khop mai Nikum me ni thuma changa Manipura namtam ber meite haule zofa ti inkara inchem harna wang khan Mizorama sahimna zongin anron lut na sahli a antam ber lai chuan mi sing khat sang thum vel an ni a sha thei nunung bera ero chuan Mizorama mi sing sari zakwa sumkwa pokwa anom meka heti hian Mizoramin Myanmar, Bangladesh le Manipur changa sahimna zonga ron lut kan buai pui mek te chu tundin huna mi sing li sang thum za sari som thum pasari zet an ni ti na nei chu Mizoram hian lone e zong agriculture sector in mang hi aram mishing omzat atanga chuta zazela somruk atanga somsari vel zet ni in kanram shwai tu le sarkar how tu ten an soi thina chuti lai chuan kutna thok tu ten Mizoram sum tho chua an lo tho ve chu zazela somni panga point patni pathum chau ani a hei po hi ama kum aya mason hle ngai ani Keni mimol zok sha thiam dana an soi chuan Mizorama kan kutna thok tu te hian kum khat khasom pani a kan state pum bu fai e tur mamo chutin thathum e tur an thar me ulawani anti chome lama furlain kan chin le en kolpo ni lo ramngo achanga kan khormai thei rotuai mau tuai kan nyang nar le a kan chin buai ngai lawa khwalu in kan ramngo ada tumbu ilo kan lo mai tur kan nei hi awa nei thak le a chuba ka chuan tun hnaya ser chip mat phai le mun sang sanga tam tham tak thlai thar chwa a omta a in to delin la in soingam lo ma ila tun ma ai chuan na satakin ma chu kan sona chuti chung chuan ma ni po in to del silavin mi khwal kan nga ma ti lo rwal ani lawa kuddo chung kwa in kuddo tam tak kan mi khwala ani ber mai o masin
soile soinu Myanmar le Bangladesh su ramdang an ni miawa wangin an chungchanga inrol turin Mizoram sarkar in ti thei anei lawa Manipur chungchanga po film khur taka thil ti angai tho mai Mizoram ang thawa Indiaram state zinga pakhat ani a kan chen oma om an ni bok chuti chungchuan an in chung khura inrol chungchang hi chik taka ngai to angai tho thawani chuti rwal chuan Manipur sarkar ami cheng tamjok meite an ni awangin tlang mi zofa tilaka a che dan ero hi chu Mizoram sarkar hian a uipui tuilian thlir to ma ani ni kumme ni thuma buaina achwa changa thasom paruk chuang aral nuwa chuan Prime Minister Narendra Modi hian Manipur hi alatlo haulawa ramdang daya Indo-Russia le Ukraine chu atlo to a chuba ka real che swal le khwa real chat na thlen na mun enge mozat atlo to boka Manipur buaina hian mi zanhi chuang fe an thi to a intam tak ti chat le halani to a mi sing tel tak meu an chen na in tlan sanin Manipur chung le pona in humhim na zongin an tlan chia ani tam tak hian Narendra Modi an heti khopa nunna chan an tam chung le nunaw torna anasa chunga Manipur ala to lo hi andima ngai to achana ngai Indiaram state dang abikin BJP sarkar lo na ni sela chuan buaina achwalim khan arangin president's rule ta da ani ngalang mase marchak state BJP sarkar na anitlat tunma zungsonga marchak state pariata lut thengai lo BJP hian Manipur Tripura Assam te anmani pualiaw lewin sarkar na ansiam theita a Arunachal Pradesh hi chu thonthu adang shet thung Meitele kuki zomi marnam in kara buaina achwanu khan meite firfiak polte chuan an police teral thuam da na mun rokin silai tun lai berber sangli chuang le silai mu nuai chuang an la chuaka state sarkarim ti na la chuak an ni ti arin hlelom le achan chu hemi awanga man emothu boy sam sak an thom kan shelawa heng silai le amu zai hi nakin loka meite hel hote hian India sipailam hoin an lamang theiti sarkar lai pui hian a hai hawin arin omlawa mase politics thil ani tlat to mai law and order hi state sarkar kuta a omaniti kan shome mase state sarkar in muanna aken ko thei to lo chuan sarkar lai puin paramilitary force central armed police force athon luchina chuti chunga buaina chhel thei ani lo chuan achul dana zirin sipaipo atirlut mai chinti ULFA shanwang laya asama thil thenga po khan achiang ome helna nilo law and order thil chile chi sa khwa awange mo a buaina hi darka somni pali chunga chinfil thei ani ti hi India rama hian chianga chan enge mo awangin kharsom paruk chungin chinfil lawani a nunaw torna heti chen thlen tir tu demna chang shia ero chu khowar arsi ang phar anni Manipur buaina apunlun chaulai khan Mizoram in MP kan nei pani pusila rosa ngale puke vanal venate khan kan state chen om mi pui abikin kan unaw zo fati torna parliamena soi chwa tumin voitam tak an beya phalsak an nilau chau nilavin an telvena nge NDA MP te in mukhom na po an soi chwa an phallawa chuti chungin Manipur zo fati tan an bechang changa fak an phul he mai Manipura kan unaw te torna hi are mai donin alanglaw chu wangin tuna kan sarkar na cheltu te hian anlo intiam to ang ngegin kan chen om state kan unaw te torna ti top tur hian chan anla ka hun le to a sarkar lai puipo nataka nurin kan unaw ti har satna chingfel tur le rot chimia an omlo na tura o chwa a hun to tak zeta achul dana zirin enberen singh kai shwai BJP sarkar laka nataka kan unaw te thlawang haupo a hunta chutilawa state danga an omawanga kan ngoi sana kan hoisan ani chuan kan nam impum khatna tan alapoi thui thei khopang le khati zong khatun chuma kan rom puan thei te chuni e